A mi nastavljamo dalje sa našim programom. Okupljanjem u katedralama, polaganjem cveća ispred vatrogasnih stanica širom zemlje, otvaranjem memorijalnih centara, 11. septembra Amerika je obeležila 10 godina od najtežih terorističkih napada na tlu Sjedinjenih Američkih Država. 11. septembra ove godine Barack Obama pozdravio Ameriku i rekao da je Amerika jača nego pre 10 godina. A šta se promenilo za ovih 10 godina i na unutrašnjem i na spoljnom planu Amerike? Šta se promenilo u životu Amerikanaca i koliko? I kako će zaposleni u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država i njihove porodice obeležiti ovaj dan? Koje akcije će pokrenuti, između ostalih i sa Crvenim krstom Srbije? O tome pričamo u narednih nekoliko minuta sa našim gostima. To je šef Kancelarije za medije i kulturu u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, gospodin Ryan Rowlands. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala. I gospođa Vesna Milenović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije. Dobar dan i vama, Vesna. Dobar dan. I dobrodošli. Gospodin Rowlands, prošlo je 10 godina od ovih tragičnih događaja i, kažem, najtežih terorističkih napada koji su dogodili na tlu vaše zemlje. Čuli smo pre 2 dana i što je izjavio predsjednik Obama. A kako vi danas gledate na te događaje i na taj dan pre 10 godina? Očigledno živimo u različnom svetu sada. Možemo da vidimo više obezbeđivanje i istovremeno možemo da vidimo više saradnje između naše vlade i vlade drugih zemalja. Kao Srbija, naša ambasadorka je bila deo obuke ovaj vikend sa šef policija, deputy premier, i to je dobra stvar da sada imamo više saradnje u poređenju sa u prošlosti. I istovremeno moramo da nađemo najbolji put da imamo siguran svet kad imamo još uvek pravo za svi ljudi u sveta. I to je važna stvar i to je velik rad za nas, ali također za svi ljudi u svetu. Jasno. Šta se i koliko možda promenilo generalno gledajući na unutrašnjem i spoljnom planu Amerike? Dakle, neki prioriteti do tadašnji, fokus politike, ali isto tako i u životu jednog Amerikanca. Koliko je on možda izgubio deo svojih sloboda ili nije? Ja bih rekao da bez sumnje imamo slobodnost u Amerike. I istovremeno imamo više mere obezbeđivanja. Da. Ja putujem mnogo i treba mi više vreme u aerodromu. Jasno, na aerodromu, upravo zbog mere obezbeđenja. Sigurno. I to je to je svetski standard sada, nije samo u Americi. Da. I očigledno imamo nove pasoše koji ima više informacije, ali istovremeno to je dozvola za putovanje. Naprimjer, Srbija sada ima vizu liberalizaciju i to je jer ima više informacije u pasošu i zato ima više više vera da čovjek na pasoš je ist čovjek koji je na granici. Da, jasno. Ovih dana smo mogli da čitamo o tome jesu podignute mere obezbeđenja na mnogo viši nivo i tako dalje, ali još uvek se mora raditi na tome. Ne mislim na Ameriku, nego generalno, dakle, i na Evropu. Gde ste se vi nalazili tog 11. septembra 2001? Ja sam bio u Meksiku i to je bio moj prvi mandat kao diplomat i
ja sam video lično da svet je dao pomoć i podršku Americi u to vreme. I mi smo vidjeli nedelje također da u Rusiji, u Kini, u Srbiji, u možda svake zemlje u svetu mi smo obilježili taj dan, jer to je bio napad ne samo protiv Amerike, ali protiv sveta. Žrtva su bili od više od 90 zemalja i zato to je dokaz da to nije bio samo protiv Amerike. Sigurno, sigurno. Kako će se desetogodišnjica napada i obeležavanje ovog dana obaviti, odnosno kako ćete obeležiti vi u ambasadi, vaše porodice? I kada? Da, mi imamo odlično saradnje sa Crvenim krstom. Da. I zato danas imamo humanitarnu akciju i to je davanje krva i također davanje odeća. I želimo, svi mi imamo san da stvorimo bolji svet. I ja mislim da preko ove akcije možemo da radimo zajedno da imamo bolji svet. Da, to nam jeste cilj, je li tako, Vesna? Naravno. Sada je situacija u Institutu za transfuziju krvi mnogo bolje i stabilizovala se u odnosu na pre nekoliko dana, kada su čak i odlagane neke hladne operacije u bolnicama u Beogradu, upravo zbog nestašice, ali upravo zbog toga je jako bitna kontinuirana akcija i kampanja kako bi rezerve krvi bile na zadovoljavajućem nivou. Kako će izgledati ova akcija koju sprovodite sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu? Ovo nije prvi put da zaposleni u ambasadi da daju krv. Nije prvi put, a nama je izuzetno drago što su zaposleni u Američkoj ambasadi i američka ambasadorka odlučili da ovakvu značajnu godišnjicu obeleže u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i to učešćem u jednoj od naših najznačajnijih aktivnosti, a to je motivacija dobrovoljnih davalaca krvi. Danas će između 60 i 70 ljudi, kako nam je najavljeno, dati krv u sedištu Crvenog krsta Srbije. Akcija dolazi u periodu kada je još uvek vrlo bitno da se ljudi odazovu pozivima koje upućuju kako Crveni krst, tako i službe za transfuziju za akcije, imajući u vidu da još uvek traje taj period nestašica. Tokom leta je bila izrazita, mada čini mi se manja nego prošle godine, ali još uvek je ovo izuzetno značajno. Akcija je blagovremeno najavljena, sve smo uradili kako treba. Institut za transfuziju krvi je spreman, biće sa svojim ekipama u Crvenom krstu i uverena sam da ćemo ovo danas sve uspešno realizovati. Danas će biti sve uspešno realizovano, međutim, pored dobrovoljnog davalaštva krvi, tu je i akcija prikupljanja odeće. O čemu se radi zapravo? Radi se o tome da je američka ambasada izrazila spremnost i angažovala se da njeni zaposleni i partneri američke ambasade i američki građani koji rade u Srbiji, američke kompanije i drugi sa kojima ambasada sarađuje, prikupili su očuvanu polovnu odeću koju će donirati kako sedištu Crvenog krsta Srbije u Beogradu, tako i našim organizacijama u Srbiji, tamo gde ljudi rade i nalaze se, imajući u vidu da je polovna, ali očuvana i čista odeća veoma dragocena Crvenom krstu kao pomoć licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, tako da je danas prilika da se i ta odeća donira, a pored toga zaposleni u američkoj ambasadi izrazili su volju da daju i novčane priloge koje će direktno uplatiti u sedištu Crvenog krsta Srbije ili na naš račun koji smo otvorili bili za tu priliku, kako bi stvarno na jedan humani način obeležili tu godišnjicu. Moram reći inače da američki Crveni krst, koji je također
takođe član velike porodice Crvenog krsta. Po prirodi stvari je bio takođe angažovan u saniranju teških posledica terorističkog napada i prirodna je ta naša veza, kako mi kažemo, nacionalnih društava, pogotovo recimo u službi traženja, u traženju nestalih lica, da mi razmenjujemo zahteve. Poznata je činjenica da je dvoje srpskih državljana takođe izgubilo život, nažalost, u ovom terorističkom napadu. Tako je. Dobro je ta veza i dobro to sve funkcioniše. Kažite mi na koji način građani Beograda i Srbije mogu da se uključe u celu ovu priču? Na isti način kao i američka ambasada i svi saradnici koje je ona pozvala, doniranjem odeće organizacijama Crvenog krsta i uplatom novčanih priloga u korist organizacija Crvenog krsta. Vi ste dali žiro račun sve vreme na ekranu Crvenog krsta Srbije gde mogu da se uplaćuju sredstva. I želim da dodajem da naši američki kutaci također su deo akcije. Oni imaju mesto za donaciju odeća i mnogo ovi American Corners imaju mnogo odeća od zajednica, od Novog Sada, od Kragujevaca. Da. I to je dobra stvar i znači mnogo da vidimo da možemo da radimo zajedno, da stvorimo bolji svet. Bolji svet i bolju budućnost. Da, tako. A i vi jako dobro govorite srpski. Ponekad, ali hvala. Dobro. Koliko dugo ste u Beogradu u ambasadi? Ja sam došao pre 2 meseca, ali ja sam... Pre 2 meseca? Da, ali ja sam imao čas sa dobri ljudi u Americi i također ja sam živeo u Makedoniji i zato imam iskustvo sa srpskim jezikom. Odlično ste savladali. Hvala puno. Vam se sviđa Beograd? Mnogo. Da, i ja volim tenis mnogo i sada ja mislim da Srbija je kraljstvo tenisa u svetu. Jeste, apsolutno, da. Dobro, niste sad u Njujorku, ali ste zato ovde odavde navijate. Sigurno. Dobro. Mnogo vam hvala na današnjem gostovanju. Svakako da će Studio B kao i do sada dati medijsku podršku i ovoj kampanji, kao što smo pratili akcije i američke ambasade u Beogradu, ali i Crvenog krsta Srbije. Tako ćemo se uključiti vrlo rado i u ovu, a vi nam ponovo dođete. Hvala. Rado ćemo vas ugostiti. Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju.